in spoštovani, malo besed z veliko težo. Tu gori so. Iz cijele Hrvatske koji će se... U svakom slučaju treba zahvaliti pokroviteljima koji su i ove godine to prepoznali. Mi smo, kad smo prošle godine, evo... Še ne, ampak je urejen glede na lani. Da će biti to toliko teško, nismo očekivali naravno njegovu recesiju, ali moram reći da smo, evo, da je ipak Šokačka rapsodija... Smo v deželi Evrope, to pa tudi vse, kar je, da je ista valuta. Čeprav se zdi Evropski parlament, v katerega bomo prihodnji mesec volili svoje predstavnike, oddaljen, v resnici odloča o stvarih, ki vplivajo na naše vsakdanje življenje, pravi Maja Kezunovič-Krašek z informacijske pisarne Evropskega parlamenta za Slovenijo. Recimo... Tu desno. To su
Dobro. Čiji? Dobar dan. Nimam nič. To je samo zamljeno, ne,